Kuliah Fibro Section 4 te hakane ka video puntang dia pe ya ka result belak pelaj na po MPSC Mekhlia Public Service Commission jong ka post JDA Junior Divisional Accountant under the Administrative Control of the Directorate of Account and Treasury September 2024. Kemudian ka post ka na do September arjar psau gidang sependap tau benai Mei 2026. Te la declare release yang candidate la da pilot bat ki marks bat ki barak mah. Nim kini kibaya maglu kiwan sajrong hiar tangan pulih kerteng tinggi pe igi maksru scam bor lang so tun kini yo on reserve total mark dari arspa new san WI mark PI mark ba total mark Eric Lamprang Hek arspa andrup kendai Sanjib Kumar Sendrem arspa andrup pra San Mitre Pasa arspa andrup sau Strong Pilar Mawa arspa andrup sau Yo Ni Wan Hi Lau aspa andrup sau Aida Lin Thong Ni aspa andrup lai Kit Bor Lang Bala arspa andrup ar prangut nak reserve kategori te yo lot khasi dan kinwan sak khasi jengja bat garu kategori bat ki order STSC ru ban chance scam tangsai aspa andrup wei damang espasi aspa andrup wei gadiel lapang aspa san kendai tu poin yang da ongra pin shailang kharbani aspa san pra Jasmine Kelly Lingdo aspa san penyo Benrap Kuparwar aspa san penreu Mirbin WB Sim aspa san pesan Silva Armarak negara kategori aspa san pesan Ebet Adonai Andronikos Shulai arsau Balret Cheng Disira garu kategori arspa sub kendai Meban Pensyai Dingan arspa sub kendai Menang Te Kupar Lang Thangkiu arspa supra Dacngan Shulai arspa supra Ankur Jotikos ne ora SC ST arspa supra Idon kumba pra poprangot berama Doni Donald Marwen arspa supra Wendy Lamin aspa sopendriu Bala Kular Arke Nongrang aspa sopsan Shan Borlang Nongrang ter aspa sopsan dan kiponyi per Marshall Khar Umnuj sopsau Ban Ai Boklang Khong Tir arsau Lai Evan Nongrum arsau Ar Richmond Cornelius Thaba arsau Wei Leading Star Kasentiu arsau Wei Samson Rembai arsau Po Yakemen Lang S. Kharbuli ar Saupo, Rafael Shaun Kharluki ar Laipra, Susmit Hajong Odar STC ar Laipra, Dari Bhabiang Swer ar Laipra, Rite Scam Mwar ar Laipra, Ajak Cheraji Mumin ar Lainyo, Lamprang Lingdo ar Lainyo, Preti Nis Hadia Alain Riu, Bala Sarawar, Alain Riu, Wanda Shisha Elingkhoi, Alain Riu, Wembil M. Marak, Alaisan, Anam Kenneth Jones Lingdo, Arlaisau, Migi Agipe Di Areng, Arlailai, Joy Si Sangma, Arlaiar, Chuasa Ji Mumin, Arar Kendai, Dimrim Seishmarak, Arar Nyo, Nelson Pam, Arar Nyo, Patricia Esangma, Arar Nyo, Nelson Garu Sudama, Mansram, Kloviet Simarak, Arar Nreu, Grikseng M. Sama, Arar San, Chuangku Esangma, Arar Salbira Esangma, Arar Not, Noame Armarak, Arar Not, Anubhav M. Marak, Arwe Kendai, Gon Dongkam Ch Marak Arkat Kendai Jakma Grimchi Ji Mumin Arkat Pra Tangkim Do Mumin Arkat Pra Sandana Armarak Arkat Pra Kajulot Bara Chonbot Dishira Arkat Pra Chejring Ke Marak Arkat Nyau Betisa Armarak Arkat Nyau Jaksram Gabil Mumin Arkat Nyau Gayus Ribrang Ch Sangma Arkat Nyau Bilcham S N Sangma Arkat San Jacob Hamar OSTSC Arkat Sau Bilak Serang Esangma Garu Arkat Lai Christine Wanci N Areng Garu Arkat Ar Theodor Kopar Nikos Marak Arkat Ar
Wandalang Magdalene Malngiang iyo naka sports kategori ar khat ar ispa prabhui berlai hui ar khat ar total. Kroni Bimarak ar khat ar Jakrem Bisangma ar khat wei Anastasia Seisangma ar khat wei Junia M Sangma ar Shpo Alington M Marak ar khandai Everdit M Marak ar khandai Chansam Chuang H Mumin ar pra tanggaru sudahi Sengkamchi ar Marak ar nyeu Tu Moriba Dalbot Shira ar not nyeu Silkam di Sangma ar nyeu Dom Tesilbet Shira ar nyeu Bat Sengji Mumin ar nreu Jakrem Chibi Marak ar nreu Silman Ch Marak ar nreu Dosiki M Sangma ar nreu Sengwan Dalbot Shira ar san bat Weses Donia J Sangma ar san. Tegaron kawai kapus sports kategori te khasi jancara devyo tegaro kategori pada omdon reba eligible te katu pada kendaraan haka next recruitment. Tigibun ma kipus kebre jong garo kategori ne khasi kategori gibun ma kipus garo kategori pada sports person kiduna bhag bayo te kidon bok pada kiban hadin nomor ba kinyo chance ba yegi kipus bamta jongi khasi te kibun bhag bekni. Te all the best namta kini baro congratulations baro candidate prangut bela long successful namta kini kapus JDE. Tangkini yegi jempetip fresh one.